Ka office jong UDM HU East Kasel District kelas sedang ia Commission Indra Danush kawasan. Ia kini ke program sedang apa ding paso PHC hak bau ba HS Karpran belong UMLE jong kamon kanam ulalong kongsan. Dan lang Deputy Commissioner juga East Kasel District ki officer nak kata nak kat kakia kirang ba snong bat kamjuru kiru pai ba kebedan hak katai katan. Kejing temu juga ni commission galong ban ai inject netika ya baru ki kelung bat ki long mi ki ba armet kana menyadaya ki nak jingpang ki ba fer. Kejing bu jong sarkar ya kani commission kalong dai namar baki babun ki district apo kajenla kirang duna bha hakabede ba kajang inject ni aitika ya kilong kemi ki ba armet bat kamjuru ya ki khinna hakaba ki babun ki jong ki yo ya ki jingpang ki ba fer tang namar baki yo ya ki kalat bana inject ni bana aitika batum kini cha program nga ongi director kunjoi tisi ruban organize biang ni sakmat hekwe bi shlong kang ki prio bi nyok ci penshan detang ki prio nyok ga banas biang tim stro biang ni ki prio man sakmat ton kam bi ni ki komedi workers kunjoi ni ki tim banas fil kini ya kestom pandung skin tisam jongki paiba ban stro ki itu kam jongki ki kia Kecil jing kia pun kamu terkait cincin beliau, bangun apa health is wealth, kau kia ketika sepak ba, cincin beliau. Tahu beliau pang ustom, tahu jawab sepak orang menurut, mana cuma tay, tay nanti. Kita tahu kamu ketia nanti perang, prevention is better than cure. Kecil kita kamu kantor banyak cepat kia. Kita tahu nongkong apir kini kita, bagi long kita nang kamu ban syarai ko na jong mo kam kelas samla ban nangkong sab ni ban syarai ban seng ba bekam dei ban kirki mani lejeng griu akapor kerta ban rit nang jing griu tangrit kerta mi bod chike pisa thui kata mo kan kata nangkong ni kata shwa bekam dei ban kirki ban shkaseman akapor kerti kapor ba ben bat sangu shipon ni ka department health kepala krishitam dan pos kapor berasim kia bagani cingcekam badai pergi kia kalau mission mur mau mission mur tei kum klik mission ikwa beki brio dan pergi kia kita target mau nalu bastang pun kala ai kala sumar ban atika ban biata ban pelong untuk kelung dan kelung pok belum pergi kia mencuri kini menami seperti itu kesukaan kecil kila kuno pada cingeta penai cepat sistem kita tanya orang mana kalau tanya long kita buka baca kalau mana buat ke but tanya separuh kalau tanya baca kalau kita beli pang sistem lambat tang pang sel pada mana hari ni si rumah lalu balong lebih cepat buat sel kita baca pun pang sistem balong kentaran postal kita pang kenta kita tahu so kia bahagia kita ni so kita beli don cepat sistem yang terkadang sukses dengan subjek mana kadang kam tam cincin beliau entah bing nature national bing kedua perlok bing handsome asam national kong ni kelis wangai efekti kau kuno bisa diklan kita menokong tam menokong beliau kam tam ni jadi kasih ni kia bahagia ni kalau kia terkadang ni pang sitam terkadang cikgu selain no terkadang ngapil bagi ni ki paipa ini sifat tentang kita mesin trilang bagi doktor, bagi dos, jong ke hostel, jong PC, CC. Tentang cinta lang nyamla ban pois ketong. Bukan por nga pilih doktor di medical staff berpride bagian long berisitom, bentuk komitmen nam kata hakimnya jong paipa kentam bagi kia. Bahkan juga por bukan don kata ke mesin cing IT tentang lekam. Juga por bagian long friendly, untuk long perlok pakai peta. Kampung ini betul tentang big, mo. Kita kamu cuma perlok bagi doktor bagi nurse. Dan kita nampai sekitar target, mo. Kita akan kampung. Mereka mau sedang kelas berapa? Hak problem sih mesti berbilang do, dia berbilang do. Kalau meeting ada Delhi, mau kuat mesti sedang Delhi, mo. Lead mesti sedang Delhi. Dekat problem prime minister India. Kuat begini sih mesti jaga dot is berkuat. Kalau kami project berapa? Begitu ini krimis. Dan nampaknya si mesti pun ini bukan senior tam di bawah bibil itu. Orang kita berjangkut, orang bah, memang coba aja ini. Ini kan kalian kipun dengan pang, kipun break, kipun pang, kipun tu, terkam aja ini selong, no. Tapi terakhir kalau sab si pang,
hap cuma bibin do. Jadi simsa kim keren, tapi bibin do mulai bakren kata bakren internet ni lagi nut kata bakren nut keren. Tentang tu kapor yang sama jauh jadi keren. Sekarang kan bak pengen keren siapa kan mereka state jenis pun nampak silong, baduk macam jar, lewat kelap hanya jam, ini semua, no. Nampak apa? Ikut begini ke sponsor kan, kenbiang kita, kenbiang kita staf berfait. Nampak apa? Kini hasil private TV badan sudah mentah. Kan sebenarnya kita kisah ramai, kita tengok bisnes berberang. Terkadang orang yang ini baduk macam jar ni. Kena bana fort bana tia Pakistan jom ni bersihkan. Terkadang asyik pin berbor jiki juga health department bagian penting. Cenderung jom ni kan. Betul ini kita doktor staff apa ini CPC bagian jom postal sukar. Tadi kita saja kena pos kepor. Kami pat short dengan song ngakwan only pipa. Nanti sekwat ni. Pengkaman long kita kipa watching tip mo kai kana cingap nak sorkar no ta kini ka smart card mo macam seketur pengkam ba mat bat tentang gini ke betul ke bodoh ngomong tu mak bensil ke bil stol ke behe kita sorkar nak play kana ke bu beng ba nak bensil tang sitan do maka ta rung kam menilai ban yo uta ada ban apply ke MHIS bin skamsuk adin dan sekfa makan sin ki bil non by the way kembali makan siu batu bayi doktor terkejar apa kembali kamar pun irian sitom mo banyak yok kita ka smart card kami kap siu ni pi kembali kita duk sejar kita kembali mungkin mau ba kapos kapok sekali lawara ketika mission mo national health mission mata sekali ka intensified mission indra dhanush mo ketika tem kita kami sekarang ni sekarang kapos kapok mission mengenai mission nak kita kami joki beri bentuk berjenjang untuk. Aku mau jingkup karena kepala hamsem, agar kini kami kasih kalau Islam kalau mau kalau don lagi po sahabat terima dan ay kilat yang sumar yang beri. But kalau sembun kita mau kita ban kuno ban X-ray ban kuno ban tes entah termo gitu bencet. Tapi ini kami bentar kan operate kan, kap hadian salah begini tu operate.